ai ole nei tai au o te fia vala aulia oe e su e mai lau tusi i le mua Samuelu lona mata upu mua. Se tasi o mata upu e masani ai tātou. 1 Samuel chapter 1, and there are some selected verses that I've chosen for us this morning. And I'm going to read it in Psalm 1. Nei aso whapitoi o tātou tina. Alor fui ka whaalongo whapea mai sisi o le anga sala le whai o le aso whapitoa mo tina. I anga sala ia le lolangi mai si whapea nao la tu manatu. Ia ai tātou te manatua tātou tina ia so lava. Ia nei aso e tasi. Ia ua set aside tātou te celebrate ai, ma whawhitai ai, patipati ai, le atua ona o lana mea alofa tina ia i tātou. Ia o tātou tina ma tātou wāwā. Mua Samuelu, lona mata upu mua. Lau whaitawina mai le whai upu e 5, le 1, iwa sifuma le 2, 2 fituma le 2 valu, ona se mata upu mi ia ai kawa i le tala te fia whamalosi ia i tātou, ma whamanatu ia i tātou le tā ua tele o tina. 5 i le 1, iwa su 2, 2 fitu anga i le 2 valu, o a fionga pa ia o lo tātou wali. A ua vatu ia hana lea le tufaanga e tusa ma tufaanga e lua, a ua ia alofa ia hana, a o le pule a Yehova na le whana wai o ia. Ua whaalili fo ia te ia le na ita mai, ua wha ono fo ia te ia ina se ia ita, a wana le whana o ia o le pule a Yehova. Iwa sifuma le 2. Ua uma ona ai, ua uma foi ona inu i sailo, ona tūlai le ohana, sa nofo foi eli, le whaitaulanga ile no foi le pou o le whaituto o le malu Yehova. A o le whawhine, ua ti ngalo na loto, ua o le atu ia ma ua tangi tele, ua ia tau tō foi, ua whape atu, Yehova o a aue, a whaia te sila mai le pupua ngala o ona whawhine, ma e manatu mai a te au, ai le ngalo mai i lau o ona whawhine, ma e foa i mai i lau o ona whawhine se tamatane, ona o foa i atu lea o ia i a Yehova, i aso o lona ola, e lea o foi se tafi i lona ulu. Ua whaatele lan tatalo i luma o Yehova, a ua va i atu eli i lona ngutu. Lua fitulu a valu. O le tama nei na o tatalo atuai, ua foa i mai e Yehova, i a te au le mea na o whaatonga atuai a te ia. O foi o tuina atu o ia ia Yehova. O tuina atu o ia ia Yehova ia so umai o lai o ia. O na ifo ile o ia ia Yehova ile mea. Whamanuia tele mai le atua e tusa o le whaitawina o ana fionga pa ie. Iovalo mātou li i mātou tatalo matuina atu o luma le nei potonga au tangata. Mātou whātang sielo nganga pa ia whetalai mai o mātou loto. Ia i mātou leanga waa, mātou te mawhai e ona whaalongo malangona le ie. Ma whawhawina ma malama e maisio lo mana mātou te ola, ma ana ai au fionga. Whamanuia mai oelo mātou talano atu, silon whamanuia oela mātou whaalongo longo. Fo ila vi inga ia te oe whaavavau ona o Isu. Amene. Amene. Mai pese le sa tātou suina na nei, pese mato e kālesia le sa tātou suina nei, o le mālo. E i mea e whapena ona a mata o nātu ngalu e le loto, i tutonu lava mianga o loto kirisiano. E ke mi o whaalongo ai i tangata whai lotu, whai whe au ma whai aonga, o whai so o le kala lea, e le isau Iesu e whai se lotu. Me sau e atina e lona malo. Ia whai keke tātou, au, pe o whai atu,
o ke apolo e ese le matapoto. E le sau wha ma kila mai le wha valeanga o kangaka o le atua. E sau sound mai, e sau tala noa mai i le leo malenga ngana e fōlinga mai o le finangalo leo le atua. Ai le ai. They stress it. Wha mamafa mai mea e leo iese wha mamafa au le ngā whainga ua avea ma mea umako e sui e pa o le whionga pa ia a le atua. Wha mai e le sau ia sua whaise lotu. Excuse me. Who said, I will build my church? Who said that? You don't. First of all, this is what caused you say that, or whoever say that. This is what caused them say this. You don't know what's kingdom, and you don't know who is the owner of that kingdom. You don't know what's church, and the head of the church, and the builder of the church, or even the builder of the kingdom. Wo yo onga se wo kemi wa le la vafa kulo le la va mili le la va fu a si le va si le lima ka fa axe kala a wa ve ma me o ka filisa ngo ai le ki apolo e fai ma ka fa se ma fa valea le lotu ale tu. Whoever say that ele sa yesu e fa se loku mo mi ale sala mo ele fe me yesu o ke whai arau loko e ala ia ke ai ole. No, he said, I will build, directive, instructive. Mangingo mamala malama lelei, o ia ngasau e whai lana e kalesia. E ola ve aso ngai, o lo whaupe alava e Yesu lana e kalesia, e lala I lana a fionga. Whai maila kala whai selamo, selau, se fuluiva whai pasumar kasi. Some people say this is the center of the Bible. And that center of the Bible have these words. For my wo teu ilo loto au fionga. I have treasured your word in my heart. I say, why does some say this? So he can have the knowledge to win the argument. So he can have the knowledge to prove others wrong. No, he said, I have treasured. Notice the word treasure. Wo teu. I paraphrase it. Wo teu pese o lo taua. Ilo lo toa fionga. I told you 100 times, church without the word of God should not be called, not qualified to be called a church. Why? Because the church ruled by the word of God. It is the foundation of the word of God. O le whaavai o le kalesia, o le upo le tua. Me ngala whemel whaisalamo, o teu lo loto au fionga. I say, ina nei o wangsala e o luma. So I may not sin against you. All the sins we have committed, known and unknown, hidden and exposed, is against God. So se anga sala lavo kakufai, o anga sala umanga, never was a sin against anyone but God. That's why he hid God's word in his heart. Sinlessness is a lifestyle. Ole olanga mama, ole olanga leanga sala mo le tua. Ole lifestyle. Ole tuainga o langa. In other words, you choose to live that life. And you cannot live that life if you don't have the Word of God. Why I choose to introduce my message this morning with that Psalms. This is my reason. Because we are looking at the story of a woman that know her God. And I also told you many times, whatever you do, you practice, your speech, your actions, those are the reflection of the God that you worship. In other words, that's your understanding. That's a reflection of the God that you know. O mea uma kako ke whaia e atangia I ngā le tua I ngā atua ngā iloe oe.
Ngā langa whai mele, le whese alamo, wau teuro loto wa fionga, nene o ngasala o luma. Lene whai kua, sinlessness is a lifestyle. The reason why we can live holy or sinlessly before God, because we know God. And how can we know God? Through His Word. Le se si mea, e mo mia tātou, yaso nei tātou te ilo le tua, ka kukele koe whakali se whaalinga mai le langi. Tātou te le tosa ili se perofeta kau mai a tātou whina ngalo le tua. Why? We have His Word. Ai whia iloa la le tua, vaai ana fionga. O lou iloa la fionga le tua, e fua mai le whainga o lou o langa, o au tanga, o au tala, o au whatinonga, o au amionga, e atangi ai ngā lou iloa o le tua. Ai alanga iloa le tua, o iloa ana fionga. Tala il tinana iloa le tua. Think of a mother. Think of any mother. Maybe your mother. Maybe olo tinana e whanau mai ai, olo auntie, mothers in our church. Maybe my wife, or your wife, your mother, your aunt, any kind of mothers. So se tinala mafo fau. Think, picture that mother in your head. And think of everything she did and said. Whether it surprised you, amazed you, or make you feel thankful. Think of that. Are you doing that? It's an exercise I'm telling you to do. Let me tell you this much. O me angala nga fai el tinala nga me ngala na tautalangi el tiname nga na mafua mai ile tuai nga iloa langa ke iloa na tua. Ngala o nga sa ilo ki nga ya oe because she knows God. Not just it's a natural thing for a mother to look after a son or daughter, but it's a godly thing. Whanau mai le iloa nga iloa ia Lona tua. E ala ona lotu whama ngalo, leanga na iei lolo na tua. Sia, leanga lu fina ngalo le nao le tua. Lale unga kala, e ala nga le loku whama ngalo le skinga, leanga e te le loa le fina ngalo le tua. La fina ngalo le tua, whamai, ia o tau fi whaama ngalo ha. Ele whamai, ia e to anga talia le whaama ngalonga. No, whamai, whaama ngalo ai, it's a mutual action. You forgive them, they forgive you. It's a mutual forgiveness. E ngai le ai kua whamai i au tau whi whaamangaloa. Me ngai le whaamangalo e le luk whaamangalo le ski ngā. E sea, e le atoa le loa o le atua. Pa ua sao fo le loa ai le fia whaalongo i le atua. E le tau I masui. Asia, langa ke lolo na tua. Larfina nga lolo na tua. Ia lofa atu ye I tamai a te oe. O le tinanga ke lolo na tua, e ngā wa ilana tane, e alofa ilana whanau. Asia, langa nga ke lolo na tua. Larkara nga tua. Wives, submit to your husbands. Love your children. A ke lole si mea maa ngai e tina lau te lole tua. Mai kala le tua. Tane alo lofai au tu wāwa. Children, honor your father in the Lord. No, you missed two words. Honor your father and your mother. Ka kola is kemi. If you honor ngale father, ai ka fiki ya mother. Honor your father. The same word lefa o nganga ile tua mai reverence, fear, honor. Honor your father and your mother. O ka kofe ka mai skemi. O ngale leu ngea mai submit. Well, ngala kula fai kau a makale fai pulua luon ka aku lima. Lunga fai pulua lua kasinga fai mai submitting to one another. Ai le poko ka koe ti manle, le submission a tina, ai le fia submita to ya tina. La mangi ngoa le head of the family, that doesn't make you
not submitting your wife. Why I say all those things? Because that's what we see in this mother here. The mother that knows her God. O le tinanga ia iloa Lona Atua. A te loe, e le iloa ngatavu I lava le tina na te le iloa Lona Atua. Whawhenga iloa, e loe mea fia iai, e loe ang kala e whai, e loe ang me e whai. O mai nge mo ko ka vale ke I ale si pala o mana tua ile stinanga kire ka ua ko ngu kire ka ua ko ka usanga ku pel mele kire ka ua fo lon suafa ho ola ke mo Christmas ele os kalang from college ya well you're looking at the eyewitness of this ma wale kufa ia Christmas cards ke ka wafe ku lo vai ila wala le fale la ngale o fa longo ko sul o le ti, o le ka, o le tō, o le pi, o le po. Ko ai ngā mea umana e alu le pi e lo makua. O la koreo kukulu marske por fare se kau maui fo. Ele se kau maui fo ngale alu alo e. O singa masele la mga umaua o se e kuno e luma le vai pou ngā. Ngala wai lo sa mo wale o ka vai pou wale ingi vai pou ingi. Ngala ai mea lo makua ke au mai vi iele li. Same mouth, within 10 minutes, ngasaway upua makua ele karikong. Ano mo kyo foi? Lo makua le, it's one of the lo makuas. E kau le se la ungas ko inga. Amen, hallelujah, amen, hallelujah. Ay lakur fale, Lucifer lo le mea. O lang ngei mau kalang au fa, o ke o karinga kere karikong. Ang alo woso kua fala la fa pisilom ko se kupere lo cha sa kafe mai vi ia le o la le ngalo o le tina ele lo le tua ele fa pe ngase nganga skinga lo le tua ele upu vale ele fa folinga ele alofa ele fetu alo feku alo pala vale wala le pau pa uma ngalau whanau aleo o soga mai vi ialeli what's that mangingo ia mai loa malama le fafolinga ele fa penga stina lo le tu ngala nga fai hana mea la nga ia fai le nga na ia I loa le tua nga ia I loa e mafai lo na tua ona o mai se tama ia te ia na ia I loa o le atua pau lava leo le sulfa inga e mawhai e lo na atua o na tali o na mana uma. Na vai ana I le atua a wana ia I loa lo na atua. Wa vai me moski ngā e le vivi I le atua. Wa vai se kerisiano, wa vai se kama e le vivi I le atua. You know why? No knowledge of God. Ke le I loa le atua. Don't say that you know God and you never serve God and you never worship God. You never fear God. Knowledge is the key. Her hardship led her to be a theologian. Ava ai I whakoali ia leo le taito leo le atua kuspa ia. Oi longa fia kusia mo Samuel. Le taito le fa mai Yehova a ue. A kango e fa makala Yehova le tai auxili. O le tai sili o le kai ami. Tamai Yehova a ue. Whakaali ali lava leo le taito leo le atua, o le suafa leo le atua, ai sauma le mutu, o le whawhinge ngā kei loa Lona Atua. And her being a theologian led her to be a great worshipper. Longa I loa ngā le atua, ngā whai o ia matangata vivi le atua. Ese le māngai o se awa, ese le māngai o se tina, ai loa Lona Atua. Kolu lava me masa ngai whaalongo ai, le lau koe whaako fo ia oe le nei tai au. Mo tātou malo lo ai lea. Mea mo mua, o ki nganga ke lo le atua, o le tina e ono sai whawhita auri. E le fiki,
E le mawhiki fo. She persevered in great hardships. Of all the things that Hannah had to endure, being parent was perhaps the worst. Mea lavanga popole ana matua tu vale ai ma fafika uli lo no langa masala ole mea piko sili le ona whaingatai te ia o le whana. Well, e aonga e maramalama lelei, whai mai kala kuspa ia, ha ohana wa le whanau o ia, ai sea, wanga sala ea, le ai. O long ko lua ea, le ai langa whai mai ko lua hana, o hana ma penina, e whailan whangau penina, ai le se whangau hana. Ala mo le whangau i hana whai mai, wa le whanau o ia, i le pule a Yehova. Ai ui lawa i ngā pule e le inofua i ai i hana. Nga kakalo hana i le tua mō sana tama. Kere lope mo kala lea whasa o mai au tina whai mai. O tina umalawa, women born with the innate desire to be mothers. Mai, so se kenge lava, whanga o mai male innate ngā, that innate, that natural desire to be a mother one day. Sadly, wasn't the case with Hannah. Whamei o le pula le atua o le whanau e, longa winga sa ta tauna whanau. Ai o tau fia le atua. Na whia ngai mati ngā. Whamei, ngā amusia, she was mocked. I'm going to read verse 6. Mo i tātou. Whamei, ua whaalili fo i a te ia le na ita mai. Ua whaono fo i a te ia se ia ita a wana le whanau o ia o le pule a Yehova. You know, being one of those two wives was bad enough. A koe whai matau nuunga o kau whaalilinga lea. O ka se matui tui. O ka se tihi ngā. E leo se rekodi I whapenga ngā ue e ana le ua penina. E lei fo se mea I whapenga ngā whi upuai ma exchange some words. There's no record of that. Ano inga, whamei, o mangingol whasa mua, ma ngaia whasa mua, whamei, ua whaalili fo I a te ia le na ita mai. Deliberate, ko inga, longa inga whapeo le kōlonga kolu le a penina, ki ngā o le whasimoli le I au hana lai o, kamia kua I o ia penina e sau e I whasimoli, se whai loa kulanga ko ia hana. It's probably one of the ways mkau whaalili. A ngā whai mea komiki an nguu lea, e whaaleo ke le al kalangoa peni. Eo si o whaangau e so o alaka maare. So o ia ole au lei, a so o alaka maare pai e. Wa peke whape ngā kala o kākale o elkana. O mea uma whai e whati ngā, mei ua whaalili fo I a te ia. O le si mea ngai loa I, o penina o le ska ngaka e fia ia hana. O kaka ngā ika ia hana. Le olanga le tātou te olai. O le aso tina le tātou talanoa. E le ai ma se polo mise le atua whapea o le afi le mu tātou savari. O le tinana I loa le atua e le isola, e le I alu ese, e le tu ua lo na ainga, na nofo ai lo nga ainga, nga iai whawhita auli, a ke lope mea piku silinga o pikia I, o le sa o le nofoanga e sulu whai ai. E le I alu so nga aunties, a whai kauku kala kuspa ia, kusa leia aunties isa la elu, ma aunties sa moa. Whafkaila e le I alu ana hana sanga auntie. E le I alu I son tina, na alu I le atua. Na sulu I le atua. Na whai I le atua, lana sa ili ngā whesoa swani.
O lesi mea ngā whea ngai maana i ngā, mai na tua ina fua. O i le wali ali ai foi, ia le kawha o le uskaulanga. Asea, sulu mai ia ana le fiola, a whalonga wala ia kala la kamalea. Look at verse 9. Mai, o eli le whaitaulanga ua nofo le nofoa i le pou o le whaitutoa o le malumalu o Iova. Mai lola i whaipasifulu. Au le whawhine ua ti ngalo na loto, ua le atu ia Iova, ma ua tangi tele. Ave mai kala eli, mai ua vaai atu eli, mai ua vaai eli i whea, ua vaai eli i lona ngutu. E memu na o na la ngutu. Mai lo eli, e keso o ngā ea se ia whea. What's the story? O leo staulanga, ngangana e aso ngei, o le whaife au, e le malama i tangata o lana e kāle sia. Sulu mai le fiola, a vai whai upunga o lo ka ua le whanau eli. A vai kau le chapta ngai soa kwai, pe meo le whanau eli, ua piko sile o ngā ula vavale. A o mai whawhinge o mai osios, whai osi ngā kaulanga, ai mo moe mala uli. Pa mai foi, o mea le lei uma, e ai e la uli. Le ki oa whai upu, e maka upu e kolu, man whai upu e lua, man ka upu e lua, lo whaali mai whamai, i keminga oke, e whamai ua la po, ua mamafa. Mai ngā pa ua ngaulo na ua, o na ua mamafa, lalo, lo inga ua makua i la po, ma o le mafo angara ngā, ua le mawhai ai o ngā whai o na tiut, mai wa ai akul memo o lau ngutu, e mai o ngā. And apparently whamai, ua māsangi le wa ai a eli, i ka ngaka o mai o ngā, e tapua i le atua. Ua māsangi le wa ai a eli, i tangata e o mai, whaale whetaui ma whaale mi ngao, e tapua i le atua. Mea, we whaalonga se seng wapea, come as you are. You gotta be careful. And that's the kind of principle lenga liali I, come as you are. Sau manau o ngā, sau sexual immorality lai o e maua fo I. Asia, nanga lea whai fo la oska, o whanga o elinga whai mausi tau langa. Ale mea ngā lenga kupu I kokongo lo whanga, e tau nā vahina e mama tau I nā I le atua. Fa whenga ali mga me whamei, o le vaaya ko eli, o memu uku. A whamei o ngā. Ngo inga, ua māsangi le vaaya eli. Ro inga usi ko ngā winga ngā whei o ngā, o meme o ngā e ovale o ngā. E le pupula maka, e le aise leo, anga le memu. O le memu la ana, e le o ngā. Whamei, ua whaatele lana te talo. Ua ti ngā, wheko kala eli, e ke o ngā e se ia whea, vai se la uinga ma oe, a mai kala, ana, vai mai, o le whawhine ua ti ngālo na loto. Sounds like she was rude. She was mean towards the man of God. A ke lo mon fifi au fa valea. Ke mon fifi au le longa, e kakau ai upu fa pe ngā, upu tu sao. Fa pelpele fa malu fa na langa fa ngau ami o valea ami o langa ai latu le tangata o le tua e fia mau se sosoangi ai fai mai ona kua inga fua, she was falsely accused. O ia kau mai ai o kua inga fai ngā kapua inga ngā nga maua I whai me kala hana ia eli lea li I e lung kalangas ka ka le mafau fau nga iei le ava mai lea li I e whai a eli e le ai o a ua le whawhine ua ti ngā le loto o tele e inu se waina po se ava a ua o momoli atu lo loto I le li o le punga whai mai I pour my heart out to the Lord les kala hana whai mai ua e tau whaatasia au ma whawhine ula vavale o le mea kau mai ngā, o le tinai loa le atua e le ula vale. O le tinai loa le atua e le o nā. O le tinai loa le atua e le la vea I le whapakonga leo le au sexual immorality le I.
tina iloa le atua. O inga, ele ski ngā e whaikaanga, ele ski ngā e muli lua, ele ski ngā e pule aile waina. Mai na ona memo ona langutu. Mai, a ole whawhine ua ti ngalo na loto, ua ole atu o ia Iova, ma ua tangi tele. Ua whaatele lana te talo, sifuma luora whaikaua, i luma o Iova, a ua vai atu eli i lona ngutu. A ohana ua tautala lava ia i lona loto, ua na ona memo ona la ngutu, a le langona lona leo, wha eli ua o nā o ia. Kai sili, kai peko ai lunga o Israel ul teimi lea. Ai se lana wa ai, se lona ilo. Ai se se me ki kilo ai. Ki kilo e la ngutu a hana. Fa peo ngau kai o wha il pua ki kilo e la ngutu. Ai ki kilo e vai o stau langa. Fa me lola i hele o ngā ia. Iana. Me mua o tina iloa le atua e ono sai. Lua, tina iloa le atua e wha maa losi le te talo. Ma inga wha atele lan te talo. Ko inga ki ngā lea i hana wha apea nga soifua i aso ngei, o ke iloa e le suia la walanga me whai. O lea, o le sulu i le atua e ala le te talo. Langa e le wha upunga leo ki wharongo so ai, I don't really like it. Mai, leanga Oscaria le ka ke ai. Leanga 21st century le ka ke ai. Leanga ese fo nge yaso, ese ke loanga nge ana. She will do the same thing. Ea. Mo fa fika auli, she will never Facebook it. She will never social media it. Aya, sulu ile tua, ku ile tua. Oso nge, a kupu fa fika, a mesela vale tu pa le ta tina. E mulu ia i tau ile atua, a ua lewa ngai loe sa kangi, wa whengai loe sa kangi, through social media. O le maliu o lo tina, o lo uncle, o auntie, o le wha. O ngai si hainga, ele whima ngā i loe ele lalolangi mea o lo tutupu ia i lato. A laku e le laisingea, ele i train oi mea kau media, o le wa aila velea mea live, wa aila velea mea post. Ai leo fina, ai leo manga nga o le ainga. O me la fa ku I, o le sa o le menga sulu fa ai. I hana ai sea, le anga ngai ai lo le atua. Ngai lo le me fai, o le me fai pa ku fa fika, o le tatalo. Tatalo le keminga mafki ai, tatalo le keminga mangui ai, tatalo nga ufia mau se tama, ka kalo fo le keminga mau ai tama. O le mea mua e aonga whai, o le tuu I le atua e ala le tatalo. Ti ngalo na loto, ngā kakalo. Na tali mai le atua lang kakalo, ngā tatalo. Ai le whapea ngā fie ole le atua, tangi le atua, ai a tali mai le atua, e le loa whaafetai le atua. Ai o le mea ngai, e ke fiu ai e pākein ma le atua, e le kai, mingoi mai le atua e lau pākengi. Mai whanong vela kala hana, mai le li ie, a e au mai lau au na whawhine, notice the word, au na whawhine. E leo se call Lord, o call God, o call ia oe le atua. O oe le au na le atua, whanong talo le au na. A le tinai lo le atua mai, le li ie, a e au mai lau au na se tamatane, o te toe tu ina atu I a te oe, I aso lona ola. You know, God being sovereign God, all-knowing God, He knows that if Hannah get what she prayed for, she would do exactly what she promised. And you know, ke lo me ke fiu ka kalo I le atua, mpakeng I le atua, le fe le atua, lo le atua, e ke mau lo mea ke mga oi, ke le koe whaasanga I le atua. Mea ngai ke fiu e ke fia ali isilia le wha ali isilia o e Yesu. Aisea, le ngai ngalo ia te o Yesu.
Me ngai ke fia miliongea, e le wha miliongea o Yesu. Alai lo Yesu ke miliongea, lo ke le ko kalo ya te se tupi. Au leo ngā o le ai o se tamahana, e wha lata mai ai o ia i le atua. E ngai ia i loa le atua, i loa na mana onga, i loa le mea e whainga ua maua le mana onga. O lea, ka mai karahana inga ua uma mai, o te tui, o le tamana o wole atuai, o te tui na atu ia te oe. Mawhawhau i aso la, ele i whaiaso o kari, ele i whaiasa o tama. Mawhawhau ke minga ko ai o el tina, ko e loto o lua. Mawhawhau ke minga e popole ai, i whangau mai lau kama e umire si vai, e pupure si vai. Pe whangau mai e le ingi lima. Ola lau kalang whaile atu. O angei na ua whanau mai. O angei le lua vāma le atua, ina ua mauti noa le whamalo longa le atua e loa tari. O e tu uina i le atua. O le titano atu i mea ngā whaile tina na ia i loa le atua. Na pā kengi ma le atua. E sea, anga silafia le atua, le sao ma le moni o lona langona. Tina i loa le atua, e te talo i le atua. Tolu, o tina i loa le atua, e whaile mea sili mo lana whanau. Pela wangu whakso, e leo le mea sili mo lana whanau, le wha onga o lana whanau. E leo le mea sili mo lana whanau, le su e o le fale e tu o lau whanau. E leo le mea sili mo lau whanau, le whakau o ka vale, pe whaise ngā luenga, ma whawhanga lau whanau. E au ngā mea umana, a leo le mea sili le ngā. Ai whawhau po skumar tasi mai, ua ia te stalo foi o whape atu i o vai, o a ue, a whaia te silsila mai le pupua ngā lau o auna whawhine, ma e manatu mai a te au, a e le whangalo mai lau o auna whawhine, ma e fōa i mai lau o auna whawhine se tamatane, o na o fōa i atu, lea o ia Iova, i aso uma o lona ola, e le o fōi se tafi i lona ulu. Whamelo la ia leo, o hana, ina ua maua, le tali mai o le atua mai, o le tama nei, na o tatalo atu ai, ua fōa i mai e Iova i a te au le mea na o whaatonga atu ai a te ia. O a u fōi. Can you hear that? O a u fōi. Ngai e liko o luo o hana. Ave mai hana, o a u fōi. E se a mo mai hana o fōi. Leanga fōi o ngā ia e ko kase e angal mana o. Ele ima mawhakele ia ele kana. Leanga fōi lai ia ele si whanga o ele kana. Au hana le ngai e fia whai whana. Whamai, o au ngau le atu, o au fōi, o tu ina atu o ia Iova. O tu ina atu o ia Iova, i aso uma e ola ai o ia. Can you hear the sound of those words? O tu ina atu o ia Iova, i aso uma e ola ai o ia. Aso ngai, e kau a ngau, ka mai ki e whaingi mea mole atua. E le sau fōi les ki ngā e fōa i fuar kama, les ki ngā sau o e whamai. O au fōi o tu ina atu o ia Iova, o tu ina atu o ia Iova, i aso uma e ola ai o ia. He put her hands off her son. And notice something, this is her eldest son. Mangkua ngā sola pe a kalunga i loko en mata. E ka kaloanga ia a kango whawhaingo fie, ia whaise isi o la whanau ma whaife au. Alang whakul ka nga wheme, ilenga leise si wingor kara, ia verse si o ngai ka meki e au ngā e lau ngā luenga. Kalo whairo ki ngā whape ngā. Grandmothers whape ngā. Vasole ang ke aku ngai, ngā uwa aia tuele ma whatia whaio nisi, olu matua inga sa mua, ona ua, ua oti se tasi o tama, se tasi o a whawhini. Ar kala fo ilen mai ka ile angan pepelea, whai mai, ua le ka ungu mea ngā o mana au ai. Alan me mga au, ia whai oe mastasi au ngā ele ngā luenga a le tua. O le mea lana ka whak, ele ma whainga whai uma tātou whanau, ma whai au, mang misio ngale, mang whai a onga kuspa ia. But that doesn't mean, e lafi mai ai, pe shy away mai tātou, mai le mea sili lea o le tu ina atua tātou whanau,
I le atua. You can be a wallaby, and a wallaby e vi ia ai le atua. Nara wallaby nga leo soso, the rugby player. E ma whaila wanga whai oe, malo ia, a o lo ia e tui na atu, e pule ai le atua. Whai o ma whai pisingisi, a le whai pisingisi e vi ia ai le atua, ua tui na atu, ua whai taulanga ai le tina. I le atua. Mai kala, ai fui, arkana, o tātou e oi i sailo e o staulanga. Whai mai ia hana, o te le alu, o te nofu, se ia te amale susul tama, o na o walu loa le moli o ia i le ali. O ngofo mawhau whau, le ngaua inga lea fe pe ango se kamasa amua. E ke whaalongo mai pe, o e ke whaalongo. Ai nga ngaua i alkana. Ai sea, ngai loa i alkana, le fina ngalo le atua mohana. O lea, whai o ia matina, o le profeta, o le o staulanga. Samuel, ele ia asisi peo Samuel, inga uma Samuel. Ai ke lomo me o le tina na loto foa i le atua. Mulmulianga ve mai kala kuspa ia, na foa ina i le atua, ia hana, isi a kali e kookolu, mafifine e tōlua. A le ulua i tama hana, nga o si taulanga i le atua. E ilo o kari i makua. No. It sounds like PHC. O kari i le ngala kala. E o lo o kari i makua. Ne ko ke lo. Nga umang whai lau tala i le atua. Ai e sea mea i o ki whaalongolongo ma vai e kua. San, ke le fia alo se anko spa ia. Le ai ma se kaula kalaka se mea pe. Ia, me ngaro whai koe. We can still commit our kids to God. Po le ala vale me. A kong ke o alu alu so whai mai. A luk whai ako. O le whaivau tina e loa le atua. Ke mako ingi usila o whako e alesi, ke whia manga o ke alu la onko spa ia. Aisea, o ke whia manga o i whaola ina toa ma Jeremiah, i se tala inga alo toa lua. O ke rei loa la po whaola inga, mo i toa ma Jeremiah, a whapeo whaola inga, o ke rei loa, penga whaola inga, e ala aku i se tala inga, ale la tina. Aisea, le anga e muai, ia mulia i lau se si mea, penga whak, e leo se ngā luenga au, le mea le kau mawhau e whai ea. O le mea ngā le tina wai loa le atua. O le a whasingo le atali. Whai loa le a fine. Ia le atua. E mulia ia lua kua. Awa umana whaatulanga e oe. Ia mea le ainga o le atua. Ai alofa i lau whanau. Discipline. O whai kau le kala. Have you heard of Martin Luther? O umana kakolanga. Whai mekana Martin Luther, o lesi mea pikusina o mangkua lo kinga. O le mea mua, o le kaimi mua nga unga oi ai. And she stole a nut. He stole a nut. Ke le lopo se peanut, po se almond nut, po le whatever kind of nut. Ngai loa ngawai kaimi. And my mother beat me up until the blood flowed. I will kau fia le rod. Ia tātou whānau. Ai alofa mo i lau whāngau fue. A mother that knows God. Ia kua i ka mai, ia lau ka mai, e pasi maile, i le fue poko ai ai, al fue e korengi ai le amit fue. Mai, o tina i loa le atua e te talo. O tina le atua e loa le me whai, kei me whenga iai ma whawhita auli. O tina le atua e loto mo le mea sili e lana whana. La mea sili. We commit our kids to God. Tuina tātou whanau i le atua. I want to read this. Ia, whai leo tātou te talo. Whai mai. O le tama nei na o te talo atu ai. Ua fōa i mai e Jehova ia te au le mea na o whaatonga atu ai ia te ia. O au foi, ua o tu inatu o ia ia Jehova. Ua tu inatu o ia ia Jehova ia so umai o lai o ia. O nai foi le o ia ia Jehova. I lea mea. O le tinana ia i loa le atua. No le atua.
tali mai le atua iloa whawhitai ma whamaoni atu i le atua. O le tina na tapua i le atua. Whamai, o na ifo i le o ia Jehova i le mea. Na ifo ia Jehova, ele ifo i langkama. Na ifo ia Jehova. May God bless your soul, and may God bless all the mothers of our church. Those who are here and those who are not here. O se kala ai ka ele mafai el tala lea o nga wha manino ma wha mausali le moni o le mea lea. We can never and we can never ever be able to do anything in God's church and in our families without you mothers. Au whai akula o kalanga whai maita ma a mene. E moni. Le mawhai, e malo lava tātou, ai anga whaapea le etina, e le statou me mawhai na whai. Melea, vele nei aso whapito mo tina, e whai o se aso tātou te whaftai, ai le atua Lona alo, whamalona anga lelei, malana tausinga ia i tātou, e ala mai o tātou